Koliko puta ste neka jako htjeli i kad ste to na neki način ostvarili, tek onda ste skužili da jednostavno nema smisla. Da smo pričali ja i ti nekad u prvom mjesecu, vjerojatno bi ti rekao da spremam 25 videa ove godine, da radim na nekim idejama koje su van putovanja, da ću raditi neke tips and tricks za videografiju, da ću raditi neke priče koje me inspiriraju, ko priča o kruhu i priča o ronjenju. I sve je to bilo raspisano, napravljeno, spremno, čak i nešto snimljeno. Ali evo nije se desilo i ne nekak mojom voljom, jer putovao sam ove godine isto. 12 država sam prošao, od kojih sam nekima bio 4 puta, recimo ko Španjolska. I sve je to nekak bilo idilično, bilo je super, sve dok u procesu tome nisam skužio, ovo je bez veze. Jednostavno, dosta mi je putovanja. Nisam bio ovdje, nisam snimao videe, nisam ispunio neka svoja očekivanja, jednostavno mogu reći da sam failo 2024. godinu. I dobro, ne bih sad htio da ovaj video bude neko sivilo, jer nije sve tako sivo, nije mu to bila namjena. Hoću s tobom podijeliti par stvari koje sam saznao, koje sam naučio ove godine na putovanjima i reći ti par informacija o stvarima koje će se tek desiti u 2025. Ruksak od 35 litara, moj najbolji friend. Praktičan, jednostavan i spreman za sve situacije. Ovo je Wanderdorf ruksak koji možda i je skup, ali je stvarno odličan i preporučujem ga svakome. Druga stvar koju trebaš obavezno u svom ruksaku su packing cubovi. Jednostavna stvar, jeftina, koju možeš kupiti svagdje, olakšat će tvoja putovanja, pakiranja za putovanja i život jednostavno napraviti puno jednostavnije. Solo putovanja nisu za mene. Ove godine se desilo prvi put nakon 2016. kad sam išao u Moskvu da putujem sam. Jednostavno umro sam skoro od dosade. Skužio sam, solo putovanja nisu za mene i neću ih više prakticirati. Ali ovo nije kraj samo jedne godine, već je i početak nečeg novog. Svi vi koji me pratite na Instagramu znate da sam ove godine radio svoj merch pod imenom Noah Barić Merch. Vrijeme je za sve vas koji me podržavate da napravim jednu nagradnu igru, a čisto da sve bude malo zanimljivije. Dizajnom Las Palmas Tio odao sam počast jednom prekrasnom vremenu u Las Palmasu tijekom 2022. Tam je ovaj YouTube kanal zapravo i krenuo. Merch je bio toliko vruć da su nam ga čak ukrali iz auta. Nije Zagreb uopće toliko siguran koliko se čini. I sva vaša podrška mi je dala vjetar u leđa i jednostavno sve to je evoluiralo u jedan novi brand koji se zove Cabron Merch. Jedan novi brand koji nije samo brand, već je i poruka. A ti da bi sudjelovao u nagradnoj igri, subscribe se na moj YouTube kanal, potpuno je besplatno. Prati moje pustolovine u budućnosti i sve ono kaj budem delo po svijetu. I druga stvar, ostavi neki komentar na ovaj video. Svi vi koji ostavite neki komentar na ovaj YouTube video dobit ćete ove najjače Cabron stikere, a jednog od vas ću odabrati da dobije i Cabron Merch Bundle, to su hudica i majica, čim bude spremno. I da se vratim na temu, dosta mi je putovanja. Dosta mi je putovanja po Europi, po svim tim istim gradovima u kojima nema nekog šmeka, ne dobiješ niš iz tog putovanja, jedeš hranu koja je ista koji doma. Jednostavno sam odlučio da idem negdje u nepoznato, gdje još nikad nisam bio, upoznat neku novu kulturu, vidjeti neki drugi dio svijeta. Prije nego ti otkrijem koja je to zadnja država u 2024. koja mi je ostala da ju posjetim, sam da ti zaželim sretan Božić, sve najbolje u 2025. Da ste mi svi živi i zdravi, da se puno volite, da puno putujete i da uživate u životu. A zadnja država koja mi je ostala u 2024. godini nam je daleka Kolumbija. Idem prvi put u Južnu Ameriku, kako ću se snaći? Prati na mom Instagram profilu, sve dok ne izbacim vlogove i tu na YouTube-u, zato se i tu subscribe-aj. I to je to, vidimo se u 2025. Aj bok, peace!